Dule mhlawumbe sekuyafika nje kumina ukuthi asisho ukuthi lengosi le kahle kahle ingosi esayiqala ngenhloso yokufundisa kabanzi ngenkolo yobuNazaretha nokuyinkolo eyaqalwa ubabamkhulu umqali wendlela uBombela isitimelo samapondo. Engicabanga ukuthi ke baningi kakhulu abantu esiyesikhulume nabo besho bethi impela BK nasasazi ukuthi uShembe wandiza. Impela BK bekusididi ukuthi kungani uShembe ethi abantu abahambe ngenyawo. Impela BK bekusididi ukuthi kungani uShembe buyisela abantu emumva ethi abagqoke amabheshu. Kuningi kakhulu okukhulunyiwe kule ngosi engicabanga ukuthi sesikufundile and futhi into enza ukuthi ibizwe ngehlabelelo zamaNazaretha ingoba zonke izinto ezayikhulunywa uNkulunkulu ezayifika ngezwi zifika kuyena ubabamkhulu zayifika ebese ishicilelwa phansi kuyihlabelelo. Ngakho mafuna ukwazi kabanzi ngenkolo yobuNazaretha bheka ihlabelelo futhi izona ihlabelelo ezisithathayo zisiseBhayibhelini size sihambe siyobheka futhi neminye imbhalo. Konke lokhu besikwenza ngokucophelela kodwa ukuthi akekho ithola esegxobekile ngoba nakho ekhonza kwenye inkolo noma ekholela kwenye inkolo ongasiyona eyamaNazaretha. Siyafisa ukuqinisekisa namhlanje ukuthi ingosi imlapho ekuthenini asifuna nini sitholane singabantwana bakaNkulunkulu. Ngithembe ngiphetha ngesonto edlule ngaphetha ngehlabelelo esithi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana bangabomuntu munye uma bexabana bangabakabani kanti vele SABC sisakazela wonke umuntu ngaleko kubabheka ngokwehlukahlukana kwabo ukuthi bathandane bakholelwa ini. Ingakho namhlanje ingosi ihlabelelo zamaNazaretha ibuyile kanti okuyena khona uDr Xhakaza. Izwe izolo Izwi lezulu lizwakele emhlabeni wonke lizweni nonke ngoba alikhethi namunye. Dr Xhakaza uyena osinaye namhlanje kwingosi lasilikhona ihlabelelo zamaNazaretha. Ngokukhulu kwithoba dokotela sikubingelele sikamukela. Maqingwane nabalaleli ngiyathokoza ukubala kule nkundla. Siyajabula ukuthi siphinde sibe nawe dokotela. Ngiyazi ukuthi sizoqala sikhulume ubuthe ufuna ukuqala endabeni wathi mawuyithinta ushaya ikhwela uthi abantu abasize ngesimo besiqhubeka lapha eScott. Impela maqingwane ngiyajabula ngiyathokoza ukubika nje kubantu ukuthi cha kwathi mangishaya ikhwelo enjalo ama professionals asabela. Osonhlala kahle nama psychiatrist yonke inhlobo yama professionals athi mezwa lento engikhuluma ngayo asethinteka ngoba umuntu kaNkulunkulu loya ayisezinikela ukuthi amsize. Ngikhuluma nje usizo uyalithola uyayithola imiyalezo emqinisayo emqinisa idolo. Angithi nje ake ngibonge kakhulu maqingwane ngokuthi abantu bakhombise ukuthi banothando olungakanani uma sike sikhuluma la. Dokotela siyabonga kakhulu. Siyazi kuningi nokunye oyungithumele khona uthi abantu bayakhuluma bencoma yona imisebenzi okuyona esuke siyenza kuyona lengosi lathi khona ke ihlabelelo zamaNazaretha. Singathanda ukwazi ukuthi namhlanje yini osiphathele wona emgodlakodleni wakho. Maqingwane ngike ngezwa noma ngasatholanga imininingwane ephelele ukuthi bekuyiphi inhlangano nokuthi bekhalwa ngani kahle hle. Angidlule nje kulokho nami ngizwalise ukuthi cha uma sike sikhuluma la sifundisa abantu sinika abantu ulwazi oluncane sisuke sinalo sisuke singaqondile ukuthinta amakhona abanye abantu nemfundiso zabo. Kutholakala ukuthi amaKristu akhalile kodwa kona wonke-ke ufithi inhlangano ethize engeke ngiyazi ukuthi yini igama layo. Ikhona inhlangano yamaKristu ekhale ngalokho sithi ake sidlulisa uxolisa kulawo maKristu athi athole ukuthinteka. Nogcizelela ukuthi kunolwazi esisuke siqonde ukulinika abantu bakithi esaziyo thina ukuthi lolwazi olufihliwe osuke lifihliwe lucashile bese sifuna ukunika abantu ukuze abantu bakwazi ukukhululeka. Inkululeko isikele umuntu menolwazi, umuntu ongenalo ulwazi akakhululeki.
ngakho ngithi angizokalise kumaKristu engasatholanga igama lenhlangano yawo kodwa ngizwile ukuthi athintekile amaKristu njengoba saxolisa kumaJuda amhlophe ngokuthinteka kwawo. Kodwa ke amacingwane ngaphandle kokuchitha isikhathi ngicela ukuthi ngingene khona manje kulongodla esuphethe njengoba nje sekunesikhala esinjalo abalaleli ngiyabazisa ukuthi asizokwazi ukuthi sibuyele kule ndaba yaseBhabhiloni sicubungule ngoba ithinta wona amakhono abantu ithinta ngoba khona abantu abakholwa ukuthi leya mfundiso yaseBhabhiloni ayizange ingolise enkolo kaJehova nje izinkolelo zikhona ngakho ke kufanele mhlambe sibahlonipha abantu kulokho abakholelwayo ngoba isiteshi asisathandanga ukuthi sibuyele sicubungule iBhabhiloni nomthelela walo kule mpilo esiphiya namhlanje endabeni zenkolo. Akho ke umgodla wethu macingwane sesibuyela kulomlando ngoba sonke sokhumbula ukuthi sasisuswe uverse 3 kaNumber 74 lapho sithola khona ukuthi umqalo wendlela ngokuqonda kwethu-ke siqonda ukuthi uma ngabe ethi imbangi yokusa kaJuda wayisuke ezisho yena base siba nembuzo ukuthi usho kanjani ukuthi imbangi yokusa yomndeni kaJuda na konke lo mbuzo usiholelela ekucubunguleni umlando kaIsrayeli nabahluphi bakhe ukuze sibuke ukuthi ngabe labantu bakaIsrayeli abasibo yini okhokho bethu sesethula lokho siqhubeka lapho ke namhlanje macingwane ngokwedlule sasikade sime lapha yakade abantu bakwaJuda behlaselwe kabuhlungu amaRoma amasosha amaRoma ababulala bese Jerusalem emkhosini wePhasika ngokubhala kwababhala umlando wakudala uFlavius Josephus ubhale ukuthi babaphakathi kwa-600,000 no 1 million abantu ababulawa lapho bakwaJuda nje inzalo kaJakobe yonke le manje base beyabaleka sithi ke asiqhubeke lapho ke ukuthi ke uma sebefika babaleke laphi ngoba kunokudideka kubantu abaningi ukuthi bagcina beshoniphi lapha ngizokhumbuza abalaleli ukuthi umfundisi uMpanza kaShumayela baningi abafundisi abashumayelayo kodwa ke ngicaphela ukuthi umfundisi uMpanza uyayithinta le ndaba yomlando kaIsrayeli ukuthi lo mlando kaIsrayeli uyasithinta kanjani sinzalo yabo ngandlelani kuningi ke iresearch umfundisi asuke eseyenzile akafika khulume into asuke engayiresearchile usuke ebheke okuningi ngizobenefita lapho ke nami ukuthi waphinda futhi wayeseyathola ukuthi kwasalona leli gama okuthiwa iMiddle East ngiyasilofithi nje kune-Middle East sesachaza ukuthi ayikho into ye-Middle East lapha yi-North East Africa labantu bayabaleka kuthe mabe senhloko kwadule iSahara babona ukuthi basazoficwa yiwona amaRoma ngoba kwakuseyindawo yawo leyo lapha eAfrika babaleka banqamula ugwadule baze bazofika ngezansi kweSahara ugwadule olukhulu ngakho ke la kutholakala ukuthi kunama-map adwetshwa abelungu nje bakudala bango-18th century abanye ngo-17th century ama-map lawo uma wabhekisisa kahle hle umlaleli mhlawumbe uzothi mebheka ayibonelene kukhona indawo amadala singakabi ne-map entsha esibuka namhlanje ebhalwe ukuthi Negroland leyo ndawo ebhalwe ukuthi Negroland inkulu kakhulu ise-West Africa ebese kuba khona iy'ceshana zemhlaba othola ukuthi la kwakuhlezi abakwaJuda la kwakuhlezi abakwa-Isakhari la kwakuhlezi abakwaZebuloni kanjalo uyabona ukuthi hhayi ukuthi kwenzeke ngephutha lo mlungu wayedweba leyo map wayedweba enolwazi ukuthi la kuhlala abantu abanjani inhloso kuwukuthi abelungu babefuna ukwazi ukuthi i-Afrika inothe ngani singatholani e-Afrika khona nesingakuthatha ngoba sihamba sithatha iminotho yabantu siyintshontsha sizicebisa thina singabamhlophe kodwa okunye abaphinde bathola ukuthi kunalaba bantu laba basebethola ukuthi laba bantu laba yibona abajwayele ukuba izigcila zezizizwe ingakho-ke kwabaluleka kubona ukuthi babhale ngamazwi amakhulu ukuthi Negroland ngoba basebefihla igama lamaHebheru noma ama-Israyeli azalo Jacob
ngifisa ukuthi umlaleli aqaphelisiseke lokho ngoba lawo ma-maps aseyafihlo awasavezwa manje usuyithola uma ngabe ngempela ulwazi uzolumba ulumbe ulubi. Omunye umbhali obhale kakhulu ngale ndaba ukuthi thina abantu abamnyama esilapha eAfrika nalabo abasemelika nakwezinye iqhinga ephesheya sizalwa uJakobe uRudolf R. Windsor. Mhlawumbe umlaleli angabhala Rudolf R. Windsor incwadi yakhe ithi From Babylon to Timbuktu. Incwadi yalo mbhali lo. Uprofessor ke lo solwazi Rudolf R. Windsor. Mhlawumbe ake sibuke ngoba sesaqeda ukubuka ukuthi lapha eJudea kwasala kwenzakalani imuphi umonakalo wasale wenziwa amaRoma kubantu bakhona ababesele ngoba namanje basekhona abantu abasala lapho abayinzalo yabo abakhona kuleya ndawo okuthiwa iPalestine namhlanje abantu abamnyama nje bakhona hayi ukuthi lapha kugcwele ama-Arabs kuphela nabelungu kuphela cha bakhona abantu abamnyama abayinzalo abasala khona. Kodwa ngithi-ke ake sibheke la ukuthi uma ngabe sithi siyinzalo laba bantu sisho ukuthini ngempela ukhona yini mhlambe esingase sikuvezele umlaleli ukuthi ayibukele ebese eyazithathela isinqumo ukuthi uyakholwa noma akakholwa ukuthi lento esisho iqiniso na. Uma ngabe sibuka yona le Negroland namhlanje isiqanjwe ngamazwe ahlukahlukene la Negroland sekuthiwa iBenin, elinye izwe kuthiwa iBurkina Faso, elinye izwe iCape Verde, elinye iGambia, elinye iGhana, elinye iGuinea, iGuinea Bissau, iVory Coast, iLiberia, iMali, iMauritania, iNiger, abanye bathi Nigeria, Senegal, Sierra Leone naseTogo. Lamazwe ke manje oseqanjwe kabusha uma ngabe sedwetshwa imap ezintsha kodwa thina siyazi ukuthi wonke lamazwe akuNegroland. Umlaleli-ke usengayibuza iphendula. Sinenkolelo futhi ukuthi njengoba nje kuthiwa singabantu bibantuzi siyingxenye yalabo bantu vele ababebaleke lapha yakulenazelo kaJuda bafika la abanye asebathatha baba izigcela phesheya babizwa ngama-Negroes kodwa inhloso enkulu kuqashisa ukuthi singama-Hebrew akwa-Israel. Ake sibheke amaqingana ukuthi umuntu okhuluma isiZulu njengami nje olapha kwaZulu Natal angakholwa kanjani ukuthi sixhumene nama-Israel akudala sixhumene kanjani. Ngizobheka kakhulukazi impawu ezithile esikweni impilo. Isiko impilo lethu likhombani ngobuhlobo bethu nama-Israel asendulo na. Ake size mhlambe lapha ku Deuteronomy 23 verse 13 angizofunda ngenxa yesikhathi ngoba maningi amavesi enzulo ngiwasho. Kodwa umlaleli ngiwasashilo akaphathe ipeni nephepha abhale neBhayibheli avule khona manje sasho. uDeuteronomy 23 verse 13 incwadi kaMoshe le. La uthola ukuthi uNkulunkulu wabayala abantu ngomlomo kaMose wathi abantu uma umuntu engaphandle akaphathe into yokumba ukuze afike ngaphandle ambe enza kwenzayo aqede ebese yagqiba. Wathi uNkulunkulu ukuze ikamu lenu lihlale lihlanzekile ngoba mina uNkulunkulu wenu oJehova ngingcwele lingangcolisi ikamu enihleli kulona. Umlaleli uzobona ukuthi uzokhumbula umlaleli ukuthi la kudala kwaZulu kwakuyisiko impilo lethu ukuthi uma ngiya ngaphandle ngoba ama-toilet ayengekho bakithi wawuphatha isimbo khona ekuthiwa isimbo ufike umbe wenza okwenzayo lapho uqede masuqedile ubusuyagqiba kodwa lo mkhuba sawenze ngenxa ukuthi esakhohlwa na ukuthi siu-Israel kodwa abantu bakudala abakwaZulu babekwenza lokho siyakwazi lokho. Ebese kuzoba ke manje u-Exodus 34 verse 26 Exodus 34 verse 26 bese kuba Deuteronomy 26 verse 2 lapho bekukhuluma ngomkhosi wobeshwama bayebethi first fruit ceremony. Umkhosi wobeshwama kudala wenziwa la kwaZulu ikholo ukuthi namanje usenziwa ukuthi nje akusatshelwa abantu abaningi kodwa mabe kumkhosi wobeshwama la kwaZulu ekwenziwa kanye ngonyaka lomkhosi ngoba vele kushanywa kanye ngonyaka. Ukweshwama kubantu abangasazi isiZulu ukuthi mase kuvutha ukudla kokuqala emasimini sebeqala abantu ukuthola ukudla emasimini ebese bethatha ukudla kokuqala abakuthathile emasimini beyobeka phambi kwenkosi namhlanje
kwenziwa kanjalo ke namhlanje bese kuyabongwa kuthiwa kubonga umveli nqangi namhlanje obaphila abantu ukudla emasimini kweshama umkhosi kweshama ke lo so ke manje abantu kufanele babone ukuthi wawenziwa kwaIsrael lomkhosi uMose owayethi awenziwe kanjalo njengokusho kaJehova namanje futhi ke usenziwe ebese bakhona lemkhosi lezi zinto ezenziwa zokuhlambuluka ukuthi uma ngabe umuntu wesifazane kade esesikhathini sakhe kuyefuna ukuthi abe ohlambulukele yokuqala ngaphambi kokuthi abuyele ebandleni ikhona ke leyo nto leyo namanje na ke isenziwa mhlamba angazi kodwa iyayenziwa xa kwaZulu lo ncwadi uLeviticus 35 verses 19 to 33 umlaleli afunde lapha abone ukuthi kwakwenziwani ngaphambi macungwane ngokuba kufike ilembe libuse ilembe kwakuvele kusokwa abafana babesokwa la kwaZulu njengoba nje namaXhosa nezinye izizwe besasoka njengoba nje isilo ubhejane ephuma esipewini esebuyise ukusoka kwabafana into ayibuyisa ngoba azi ukuthi thina singcwele kaIsrael kuyasokwa ke njengoba ke sazi ukuthi uNkulunkulu wayekhulumile kaAbraham mhlawumbe umlayela avela afunde uGenesis 17 awufunde wonke Genesis 17 ngoba inkulu indaba ekhulunywa lapho uNkulunkulu echaza ukuthi uAbraham kufanele ukuthi aqale yena asoke bese ukuthi abayinzalo yakhe bonke bese beyasoka kuma Nazaretha ke kuvamise ukuthi kubizwe lokho ngokuthi ukweqa ugodo sekuthiwa ukweqa ugodo ke lokho ngizophawula ke macungwane ukuthi kodwa asisenzi ngendlela awakuthiwa kwenziwe ngayo ngoba umntwana wayesokwa esenenzuku eziyishagalombili kuphela esemncane esazela manje umuntu sesoke esemdala ngenxa ke ukuphazamiseka kwesikompilo nangenxa yokufika kwabezizwe esisahlezi khona la eAfrika umuntu mayevuna kuqala wayeshiya akushiya emasimini noma abe nomvunisi bese kuthiwa umvunisi ubuya nengqobe ngikhuluma izulu ke namhlanje macungwane umlaleli uzongisolela umvunisi ubuya nengqobe bese kuthiwa umvunisi ubuya nengqobe kodwa lokho akusulele engqondweni zabantu bana kwaZulu sichaza njalo siveza ukuthi sithi singama-Israyeli kanjani ngokwesikompilo lapha nokuLeviticus 23 uverse 32 sorry uverse 22 Leviticus 23 verse 22 ila uNkulunkulu esiyala khona ukuthi uma sivuna asoshiya esikushiya emasimini senzele abazofika bezokhothoza ukukhothoza ukuthi umuntu ohluphekile abhekabheke ukuthi akukho enokusalile kade abacebile bevuna ensimini yabo ebese ethatha okuncane ahambe aphilisa abantwana bakhe ekhaya lokho ke futhi siyakhuthaza ukuthi umuntu owakhile phakathi kwethu asomupha uma engenakho uNkulunkulu akusho ngqo lokho kuLeviticus 25 verse 35 wathi umuntu enimbona impofu phakathi kwenu anomupha ningambukela umuntu empofu ahlupheka aze afa kwaZulu kwakukhona le ndaba lena yokuthekela wawuhamba mawumuntu ungayikobonde kungayikonana uthi nje uzothekela abantu benobuntu bathathe enqolobaneni bakuphe ukudla abanakho ukuthi nawe ufike uphilisa abantu nabakhe ekhaya lokho kudla kwakuthekela lokho bese ukuthi umuntu ofika endaweni ezokwakha amacingwane ebese ke bebheka omakhelwane afike laphathi kwabo ukuthi lo muntu ufika nje unani mabethola ukuthi akanankomo lo muntu akanambuzo akanamvu bese bethinteka abantu bese bethi awu ngeke simbukele umuntu enkosi ehleli phakathi kwethu adliwe indlala bese bekhipha amathodlana bese bethi siyakusisela umnumzana ofikayo kothi mabe seyizela amathodlana obuso sibuyisela ke bese kuyasiswa kanjalo ke kodwa kusukela lapha yana kumyalelo kaNkuluNkulu etshela uIsrael ngoba nathi uIsrael sizahamba ngaleyo ndlela uma sisisa noma sithekela ebese macungwane sengena kulokho okugcina ukuthi ayibo akhona okugcina macungwane ngisazoza kukunye ukuthi la kukhona abalaleli mhlambe asebekhohlwele indaba ukuthi phela sehlela phakathi kwezizwe eziningi ezinhlobonhlobo kodwa ngokwesikompilo lesiZulu uma ngabe unomfowenu noma umnewenu angithi umnewenu omdala kunawo umfowenu omncane kunawo bese kwenzeka mhlambe umnewenu athi engakatholi ingane yomfana ebese ehamba emhlabeni
ashiye umalokazana engenangane umfana oyindlalifa. Angithi njalo uIsrael masikhuluma uIsrael kwakubalekile ukuzalwa komfana ngoba uyena owayezoqhubeza igama likayise ukuthi lingapheli emhlabeni. Ngoba njengoba sichazile ekuqaleni thina siyi-patrilineal society, umphakathi oqamba izingane ngegama lomndeni kayise, patrilineal. So ke manje ke lapha soqaphela ukuthi kwakuthi uma ngabe kwenzeke leso senzakalo lelo lishwa elinjalo ebese umndeni usohlangana usucela umfana obe ngaphansi kwalo ohambile emhlabeni ukuthi awu njengoba umne wenu esehambile emhlabeni engashiyanga nankosana nandlalifa ake usize ubheke unkosikazi kamfowenu ukumtholela umfowenu inzalo ukuze igama lomfowenu lingapheli emhlabeni. Kodwa sathi kwenza lokho thina la kwaZulu sicabanga ukuthi senza ubuntu nje, but singazi ngoba sasingasafundi iBhayibheli, but singazi ukuthi into ebhalwe phansi leyo uNkulunkulu umyalo lo, hayi ukuthi mhlawumbe kuyicabangela kwethu, umyalo ebhalwe phansi lapha ukuthi Deuteronomy 25 amavesi kusukela ku5 kuya ku10. Ngiyacela ukuthi abalaleli bayifunde wonke lamavesi engiwasho ngoba sekukaningi abantu beyibuka lento bethi hayi yimbi lento, kodwa iqiniso njalo. Ebese uGenesis 38 verses amavesi u7 kuya ku11 lapho kukhulunywa ngendaba kaJuda ukuthi wayehlelwa yisehlakalo esibuhlungu uJuda, kwafa umfana wakhe oqala kwasekufa wesibili, kodwa lo owafa wesibili wabulawa ulaka likaJehova ngoba kwathi makuthiwa akangene unkosikazi womfowabo ukuze amzalela abafana. Wayesenza into esinengiso uNkulunkulu wasebona ukuthi lo muntu akafuni ukwenza lento okuthiwa kayenza, wasiyambulala futhi naye. Ngakho ke emaqingwane ezinye zezimpawu lezo maqingwane umkhuba ukuphana njengoba nje samaZulu sasifundisa ukuthi asophana ngaze sekwafika imali umnotho usuhamba ngenye indlela awusahambi ngendlela yakudala, kodwa sasifundisa ukuthi asophana empeleni. La uma besifunda incwadi kaDeuteronomy 15 amavesi u7 u7 ku11 sothola ukuthi uNkulunkulu uthini lapho ukuthi uma ngabe umuntu empofu phakathi kwenu anomupha ningamnqishi ukudla nidlala. Maqingwane la olunye uphawu olukhulu engifisa ukuthi abantu babhekisise, angisho ukuthi kubhalwe ndawo, kodwa ngifisa ukuthi umuntu azibuze umbuzo. Ngakho-ke angisho ukuthi ngiclaim ukuthi kunjalo la, ngithi umlaleli azibuze nje umbuzo ngokwakhe ukuthi lento isho ukuthini mayihamba kanje. Yini sibize izingonyama noma izilo zamaZulu namaSwazi sizibiza ukuthi izingonyama. NgesiZulu isilo nje wasibusa nje ngoba uBhejane ekhona ebusa nje isilo sibiza ngengonyama. Lapha na eSwatini isilo sakhona basibiza ngengwenyama ngoba bona bakhuluma iSwati bathi ngwenyama. Kodwa kuvelaphi lokho? Asikhumbule maqingwane nomlaleli ukuthi lapha kuGenesis 49 verse 9 uJakobe okhokho wethu thina abantu wathi mase zohamba emhlabeni waseqoqa amadodana akhe wasethi wozani ngimtshela okuzokwenzeka uma ngingasekho ngoba sengizohamba ngilale kobaba. Wasebabiza bonke kusukela kuRuben kuze kuye kuBenjamin ebatshela one by one ukuthi wena sibanibani kuyoba nje kube nje wena sibanibani. Kodwa wathi mefika kuJuda wayesethi kuJuda wena Juda ulibhongo lengonyama wena Juda. Wasechaza ukuthi nobukhosi abuyi kusuka kuwe. Ngamnamazi ngesizulu esiqinile wathi uvine lobukhosi abuyi kusuka kuwe. Ngakho-ke uma ngabe sibiza amakhosi ngengonyama hayi ukuthi mhlambe siyaqagela njengoba nje sikholwa ukuthi siyinzalo kaIsrael, sikholwa ukuthi kwasuka lapho lokho ngoba uJuda uyindlu yobukhosi kwaIsrael. uNkulunkulu wakhetha uJuda ukuthi kuleli ozala amakhosi njengoba kwaLevi kwathiwa kozala abapriest kuphela, ngoba kwasholwa khona nalapha kwaJuda kwakuhamba kanjalo. Ngiyathanda ukuthi abalaleli uma kukhona abaqhumene nendlunkulu babuze indlunkulu, babuze abantwana basendlunkulu ukuthi hawu umntwana ngempela sinjani kaIsrael, bahlebe nje babuze bayothola isimanga. Ngiyazi mina ukuthi indlunkulu kuyinto eyaziwayo ukuthi sinjani kaIsrael.
ngakho-ke ngathokoza kakhulu uma ngithola ukuthi ulwazi lungaka lapha. Macingwane ngenxa yesikhathi ngizochaza nje kancane la ukuthi konke lokhu ukuthi manje thina siyinzalo ka-Israyeli asiyona inzalo kaHam sithatha lokho. Ngoba ngichaze ukuthi thina sibizwa ngabantu siphinde sibizwe ngama-Negroes kakhulukazi laba abaphesheya. Njalo igama eliyinhlamba leli ngicela umlaleli angalisebenzisi mebona umuntu aphesheya omnyama ambize nge-Negro bawucabana kahle igama eliyinhlamba leli. Kwakufihla ukuthi singamaHebheru aka-Israyeli. Kukhona-ke i-dictionary engifisa ukuthi abalaleli bajwayele ukuyibhekisisa bayifunde le dictionary ibizwa ukuthi i-Zondervan Compact Bible Dictionary. Zondervan Compact Bible Dictionary. Ichaza kahle la ukuthi ama-Africans abizwa ngama-Hamitic Africans awobani. Ngakho-ke ichaza uHam oyisa lawo ma-Africans. uHam-ke ithi uHam wayeyindodana encane kunawo wonke kaNoah. Wayezalwe mhlambe esekusele mhlambe iminyaka ewu-96 before kube khona uZamcolo. Babephila abantu bakudala babengaphili iminyaka emincane esiphila manje. Waphila futhi nasemva kaZamcolo futhi uyabona lo muntu ayemdala kakhulu. Kuthiwa lapha-ke uyena-ke onguyise noma ukhokho wezizwe ezimnyama zase-Afrika. Kodwa hayi ama-Negro. Igama elithi bantu la lingakasebenzi kubhala mhlambe le dictionary. Kodwa ama-Negro ngike ngachaza ngokwedlula ukuthi aneyimpawu eyibonakala ukuthi abantu bakithi ngaze ngalinganisa ngo-Steve Harvey. Ngathi bheke indebe zakhe ukuthi unjani umuntu wakithi lo. And umuntu onjani umuntu omuhle kahle umuntu onezindebe zakhe nje. Hayi lezi ndetshane ezincanyana. Ngakho-ke abalaleli bakhumbule njalo mase sikhuluma ngama-Hamitic Africans ukuthi sihlukile thina kuwo ngoba kuyashiwo la ukuthi asizala uHam. Ingakho-ke sabona ukuthi ake sibhekisise ukuthi siyinzalo kabani sathola ukuthi siyinzalo kaShem omfowabo kaHam. Ingakho-ke sehla sesifika ku-Abraham ko-Isaka ko-Jacob sehle njalo kuze kufike la. Ngoba sachaza ukuthi amadodana kaHam yilawa akha eGibhithe uMizrayim, amanye akha eEthiopia lo kwakuwuKhush, amanye akha eLibya kwakuwuPhuthi lo, amanye akha ezweni lakwaKhanani kwakuwuKhanani lo amadodana akhe la. So abalaleli ngiyafisa ukuthi bayibhekisise lezi zinto besikhuluma ngoba ngiyazi ukuthi basekhona abasakholwa ukuthi hayi thina siyinzalo kaHam, hayi thina sizalo uShem, hayi lenzalo ka-Israyeli ayingemnyama. Kusekhona mhlawumbe inkolelo ezikanjalo engifisa ukuthi abalaleli bafundisise bese beyazibuza bayaziphendula. Macingwane ngicela ukuthi sime la ngoba nginomhawu ukuthi ake sidlale le ngoma le abalaleli ukuze bathole ithuba lokubonga babonge uNkulunkulu ngoba ingoma yokubonga le uma ngabe isekhona. Nanokuthi bengifisa abalaleli ebakhumbule kulezi ifunde besinazo ngalokho okudlule. Leyana sasikhuluma ngayo nazi incwadi engifisa bayibheke ngeke ngisho zonke manje ngenxa yesikhathi. Kodwa incwadi abayibhekisise kakhulu incwadi ka-Alexander Hislop. UHislop HISLOP iyona ncwadi equkethe ulwazi oluningi ngeBabylon leyo. Ithi the two Babylons ngoba ukhuluma ngeyokuqala engayisho neyesibili. Enye incwadi engifisa abalaleli bayithole bayifunde bayibheke incwadi ka-C.J. Coster, Dr. C.J. Coster, Koster Coster. Ithi yona come out of her my people, come out of her my people. Ngakho-ke lesimemezelo sokuphuma eBabylon siyisimemezelo esingaphumi kubantu esiphuma kuNkulunkulu. Ngangathi ngenze iphutha ngokudlula ngangazisho lezi ncwadi kwafanele ngizisho ukuze umlaleli angizwa ngikhuluma nje bese ngathi ngikhuluma inhliziyo engqondweni. Macingwane ake ngiphonse kuwena ngoba ngicanga ukuthi kulomgodli bese uphethe ake sime la ngoba sifuna ukubonga uJehova ophezulu kwawo bonke uNkulunkulu abake bakhona nabasazoba khona. Angazi noma yiyona dokotela lengoma othi uyayithanda mhlambe uyayixosha lapha endlebeni. Libongeni. Hayi yona Macingwane ushaye khona ke ngoba ngifisa ukuthi before indaba ka8 umbonga uNkulunkulu
ngolwazi ahlale siphana ngoba asiziqhenyi ngokwethu kodwa sibonga yena ngoba unomusa unothando umusa wakhe uhleli phakathi ngathina. Hey dokotela sibonga kakhulu esithemba ukuthi ke nangokuza futhi sibe sinawe siqhubeka sibheka wona umlando ziningi incwadi ezifundiwe ngibhalile phansi o-Exodus o-Deuteronomy o-Leviticus engicabanga ukuthi umuntu uzofunda washiya nama homework sizoqhubeka sifunde ngoba siyafunda la. Siyafunda maqhingana ngoba uNkulunkulu asidinga ingqondo kuba sifunde sibe ngama intellectual beings. Kunjalo dokotela. Manje ke kumele sufeze lo msebenzi. Dokotela sisabonga kakhulu dokotela. Siyabonga kakhulu maqhingana nabalaleli. Dr. Xhakaza namhlanje inkosi ihlabelelo zamaNazaretha.
ujabule mhlawumbe sekuyafika nje kumina ukuthi asisho ukuthi lengosi le kahle kahle ingosi esayiqala ngenhloso yokufundisa kabanzi ngenkolo yobuNazaretha nokuyinkolo eyaqalwa ubabamkhulu umqali wendlela uBombela isitimelo samapondo. Engicabanga ukuthi ke baningi kakhulu abantu esiyesikhulume nabo besho bethi impela BK nasasazi ukuthi uShembe wandiza. Impela BK bekusididi ukuthi kungani uShembe ethi abantu abahambe ngenyawo. Impela BK bekusididi ukuthi kungani uShembe buyisela abantu emumva ethi abagqoke amabheshu. Kuningi kakhulu okukhulunyiwe kule ngosi engicabanga ukuthi sesikufundile and futhi into enza ukuthi ibizwe ngehlabelelo zamaNazaretha ingoba zonke izinto ezayikhulunywa uNkulunkulu ezayifika ngezwi zifika kuyena ubaba omkhulu zayifika ebese ishicilelwa phansi kuyihlabelelo. Ngakho mafuna ukwazi kabanzi ngenkolo yobuNazaretha bheka ihlabelelo futhi izona ihlabelelo ezisithathayo zisiseBhayibhelini size sihambe siyobheka futhi neminye impalo. Konke lokhu besikwenza ngokucophelela kodwa ukuthi akekho ithola esegcobekile ngoba nakho ekhonza kwenye inkolo noma ekholela kwenye inkolo